Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belian Kenya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wanjo man sama Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Man sama namni sumana imanan man sama Ramadanan namni sumana imanan wa ihtisaban ay imanan billah wa ihtisaban ala Allah ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Dili sal dabarti rabbin nidi savije duba inshallah bagagarte bati khairi sumanan. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makan qiyya badaso Muhammadin jam bati Ramadana bati Qur'anati Qur'ana khasaqarau hindagatin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abdul Latif Abdurrahman jam irgaman khayna sallallahu alaihi wasallam man sama ramadanan wa atba'ahu sittan min shawwal faka'annama sama ad-dahra kullahu. Namni baatii Ramadaan soomane eegasii jahan shawwaalaatti aanse akkanama amata guutuu soomaneetija. Khayrii tanarraa isin hin dhabin. Ramadaana khayrii kan milkii kan gammachuu rabbii isin hin godhu. Salaamu alaikum wa rahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Maqaan kiyya Fiilaa Ahmadiin Jaamaa. Namni baatii soomanaa rabbi irratti saabbatee soomana isaa sirnaan soomane ربي سبحانه وتعالى دليسا هندا نيارما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عبد الله محمد جامع رسول ربي صلى الله عليه وسلم هو رمضان في صحابات أكن جان إذا جاء رمضان هقاني في رمضان في فتحت أبواب الجنة ولان جنتان بنمتي وغلقت أبواب النار ولان عذابان شفمتي وصفدت الشياطين شيطانين هدمتي والرهج إتي جبدوتنا بخير رمضان خيس خيري هدود لقتي ملكاهي رمضان بوداس خيري تأنس ربنا هقولوا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبيب بقى بعد رمضان عايزين خبرنا خبر يدوها رمضان دواين تي صلاة ايه ولا